ijoro ryiza nshuti mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Reka nkwifurize kugenda ugira ibihe byiza nyaboneka, yaba wowe uri hirya no hino udukurikira muri iri joro. Tujye kuba tugenda tugaruka ku bitero bikomeye cyane byazaga kuba bigenda biba hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Navuga ko ni ibitero bitigeze bibasha kuba byagenda byorohera abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 kuko bigaruriye uduce twinshi tugiye dutandukanye nk'uko turaza kuba tugenda tutugarukaho. Reka mite nanzika cyane mere ku gitero cy'inyeshyamba za M23 n'abafatanyabikorwa bacyo babashije kwirukana abawazarendo mu bice bigiye bitandukanye kuri uyu munsi. Iyi mirwano yagendaga ibera mu bice uvuye mu birometero 27 werekeza hano muri Rubaya, ariho haje kuba hagenda habera imirwano ikomeye cyane. Iyo mirwano ikaba yabaye mu gace ka Kasenyi ndetse n'utundi duce twishi cyane cyane hano hafi y'umujyi wa Rubaya ucukurwamo amabuye y'agaciro. Ubu agace ka Kasenyi, agace ka Kanyaru ndetse na Runigi ni tumwe mu duce turi gukontororwa n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 nyuma yo kwirukanamo aba barwanyi ba wazarendo cyane cyane. Ubu hakaba hamaze kuba hagenda higarurirwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Izi nyeshyamba za M23 n'ingabo nabo bafatanyije zashyize hamwe n'imitwe yazo yihariye y'ingabo kandi zikoresha ingufu zabo nyinshi, harimo indege zitagira abapiloti za kamikazi n'imbunda nini kugira ngo birukane abawazarendo, cyane cyane abawazarendo bavugwaga cyane ko bari barabateye ubwoba mu bigo bwo gufata umujyi wa Rubaya. Mu minsi yashize twakunze kuba tugenda tugaruka ku bawazarendo baje kuba bagenda bagaba ibitero hano mu mujyi wa Rubaya, ndetse banigamba yuko baba bagiye kuba bagenda bafata ibi bice byose by'ahangaha bikikije umujyi. Ndetse hano muri Masisi ubwo begeraga muri utu duce baje kuba bagenda banamburwa, ngira ngo haje kuba hagenda hasohoka amwe mu madisikuru ya bamwe mu bawazarendo bagendaga batangaza yuko gahunda bafite ari iyo kwataka, ndetse bakabasha kuba bagenda bagera ni Kigali. Bo ngira ngo twakunze kuba tugenda tugaruka kuri iyi video uko bagendaga bayikina, bavuga ko gahunda yabo ari ukurwana hadi bageze i Kigali. Ibi rero bikaba byakomeje kuba birushaho kuba bigenda biba bibi cyane kuri uyu munsi, kuko imirwano yiriwe yari imirwano ikomeje cyane cyane. Nk'uko tubikesha imboni yacu iri aha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba itangaza ko hagaragaye imodoka nyinshi zari zitwaye inkomere ndetse n'imirambo. Andi makuru akaba yemeza ko ubwo abarwanyi ba wazarendo babonaga ibintu bimeze nabi baje gukuramo akabo karenge, umutwe wa M23 ubasha kuba ugenda ufata utu duce. Intambara ya M23 nyuma yo kongerwa imbaraga kwizi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ku rugamba Rubaya n'ingabo ziturutse mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko ibinyamakuru byinshi bigenda bibitangaza, cyane cyane izaturutse muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, hano umurongo ngo uwagoma na Kicanga. Amakamyo ya nyuma yageze ejo bundi nijoro ku ijoro ryo kuwa mbere. M23 yatangiye igitero rusange ku itariki ya 26 Gicurasi, yibasira ibirindiro byose byigaruriwe n'abawazarendo mu minsi yagiye ishira, ari naho haje kuba hagenda habera iyi mirwano ikomeye cyane. Intambara ikomeye irimo kubera muri Kaniro, Kirongwe, Cyungi, Kinigi, Runigi, Kasake, Midiho ndetse na Kanyaru, nk'uko bivugwa n'imboni yacu iri muri kano gace. Nta nkunga y'indege ituruka kuri FARDC cyangwa se ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo yo gusenya intego nyamukuru z'inyeshyamba
yatangajwe muri iki gitondo ndetse no muri iri joro. Imirwano ikaba ije kuba igenda isa naho icumbika, nta bigije kuba bigenda biba n'amaginga ya ngaya. Umujyi wa Rubaya ucukurwamo amabuye y'agaciro uracyari ihurizo ku inyeshyamba n'inshuti zazo bihanganiye cyane, kubera ko buri wese ari kuba agerageza kuba yagenda afata uyu mujyi mu mirwano ikomeza kuba irushaho kuba igenda ifata indi ntera. Ni mu gihe mu yandi makuru kandi kuba bagenda bisubiza bimwe mu bice by'ahangaha by'Imasisi. Ntacyo umutwe wa M23 uratangaza kuri ibi ngibi, dore ko ahubwo bamwe mu bantu bari hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babashije kuba bagenda batanga amakuru, bagiye bavuga yuko haje kuba hagenda hagaragara imwe mu mirambo n'ubu ikiri ku misozi ya bamwe mu basirikare b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Imbunda ni nyinshi zuzuye cyane cyane imisozi hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 baje kuba bagenda bazita. Ntabwo ari ibi ngibi turaza kuba tugenda tugarukaho, kandi ubu cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo ubushimusi, ubwambuzi n'iterabwoba bikomeje kwibasira abatuye muri utu duce twahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho mu kiganiro cyacu. Ndaza kuba ngenda mvanga kandi nongere kuba ngenda nkomereza ku gitero gikomeye cyane cyaje kuba kigenda n'ubundi kibasira hano muri Minembwe, nk'uko cyaje kuba kigenda gihungabanya ahari kubera ubuvuzi buri gukorerwa abaturage, yaba mu bagiye bakurwa mu byabo n'intambara hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibintu bikomeza kuba birushaho kuba bigenda bizamba umunsi ku wundi. Ni mu gihe kandi Ubushinwa Uburusiya bwategetse Amerika gukura abakozi bayo muri Kiev byihutirwa, bitaba ibyo bagasukwaho umuriro w'intambara utazima, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ni intambara ikomeje guhuza igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Abarusiya, cyane cyane hano mu gihugu cya Russia. Reka ngushimire nyaboneka, nimba ari wowe, nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe, ubundi tujye tubana 5 kuri 5 makuru yacu abagiye agezweho, dore ko aba ari menshi. Ngira ngo maginga ya ngaya ibintu bikomeje kuba birushaho kuba bigenda biba bibi, cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano. Ahangaha muri Masisi mu gace ka Byumba ndetse na Kasuma, Nyabindo, Liwabo ndetse na ahangaha za Kilorigwe, ni hamwe mu duce dukomeje kuba tugenda twibasirwa n'imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi b'ingabo za M23 n'Abazalendo. Ingabo za leta ya Kongo zishyigikiwe n'abenegihugu b'Abazalendo zasubiye kwigarurira igisagara cya Maremo. Maremo ni imwe mu gace gakomeye cyane kari ahangaha cyane cyane muri Masisi, kakaba kari kamwe mu duce twari twaragiye tugenda dukirwamo imbaraga zidasanzwe n'igisirikare cya M23 mu rwego rwo kwigarura ndetse no kubasha kuba cyagenda gikotorora iyi axe icukurwamo amabuye y'agaciro, cyane cyane hano mu kibaya cya Rubaya, kuko hano muri Rubaya ni hamwe mu gifatizo cy'abarwanyi b'inyeshyamba za M23, dore ko havaga amabuye y'agaciro ariyo afasha aba barwanyi kuba bagenda babasha kuba bagura ibikoresho bifashisha ku mirongo y'urugamba hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka gace kandi kaba kari hano mu ntara ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'intambara n'abarwanyi ba M23 cyane cyane bakomeza kuba bagenda bivuga ko aba basirikare baba bamaze kuba bagenda bagwa ahangaha ari benshi cyane, dore ko abagera kuri 450 nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa aribo bamaze kuba bagenda bagwa muri iyi mirwano.
magingo aya ngaya amakuru akaba yemeza yuko ahangaha bamwe mu basirikare uyu mutwe wa M23 bagiye bagwa mu bitero bikomeye cyane bya drone, batari babasha kuba bagenda bakurwa ku misozi bandagaye. Ibi kandi bigahita bigenda bishimangira yuko hari amakuru avuga ko bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 baba bararasiwe ku rugamba hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane aho hari haje kuba hagenda hakorwa ubugambanyi cyangwa se abasirikare bagera mu 130 bavuye muri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 bakajoininga igisirikare cya leta ya Kongo. Ni mu gihe kandi nubwo ibi biri ko bagenda bivugwa, ubushimusi, ubwambuzi n'iterabwoba birakomeje kwibasira abaturage, cyane cyane hano aho bavuga ko byaba biterwa n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 nk'uko turi kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Kivu y'Amajyepfo niho hari kugenda havugirwa ubu bushimusi, cyane cyane aho bigenda bivugwa mu bice bigiye bitandukanye mu mujyi wa Uvira no mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravugwaho ibikorwa bikomeje guteza ubwoba abaturage, aho imitwe yitwaje intwaro ikorana bya hafi na FARDC ndetse na n'imwe muri za coalition bakomeje kuba bagenda bashinja umutwe w'inyeshyamba za M23 kwigira amabandi, ndetse ngo ukabasha kuba ugenda usahura imitungo y'abaturage kugira ngo ubashe kuba wagenda werekana isura mbi ya leta. Aya makuru kandi yamenyekanye ku munsi w'ejo aho kuyu wa mbere avuga ko umusore witwa Armand utuye mu gace ka Kavimvira mu mujyi wa Uvira yashimuswe na abantu bataramenyekanya mu gitondo cyo kuri uyu wa 25 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Ababibonye uko byagenze bavuga ko abo bantu bamujyanye ku ngufu, kugeza ubu akaba ataramenyekana aho yaba aherereye. Icyakomeje guteza impungenge abaturage niko abo bashimuse ngo bitangiye gukoreshwa telefoni y'uko uwo musore bahamagaye abo mu muryango we babasaba amafaranga angana n'ibihumbi 7 by'amadolari y'amanyamerika kugira ngo abashe kuba agenda arekurwa. Abaturage bavuga ko ibi bikorwa byabaye nk'akarande mu bice cyane cyane bibasiwe n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bafatanyije cyane cyane na Twirwaneho. Bagomba ngo kuba kandi bakunze kuba bagenda bikomeza kuba bigenda byiyongera, cyane cyane ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ubu ngubu bikomeje kuba bigenda bigorana ngo umwana cyangwa se umuyobozi mukuru cyangwa se uwo bazi yuko yaba afite famiye yaba yishoboye ku bushobozi, bari kuba bagenda bamushimuta umunsi ku wundi, nk'uko bikomeje kuba bigenda bitangazwa ni zimwe mu mboni zacu ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru kandi nk'uko bikomeje kuba bitangazwa, ingabo za Amerika zagabye ibitero byibasiye cyane kuri Iran, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho cyane cyane gatanu kuri gatanu. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivugwa ko zagabye ibitero bishya mu majyepfo ya Iran, zirasa ku bigo bikoreshwamo ibisasu bya misile no ku mato yageragezaga guteza ibisasu bya misile. Bimwe mu biro bikuru biyobora imirwano y'ingabo za Amerika USA Central Command byasohoye itangazo bivuga ko ibyo bitero byagabwe mu kwirwanaho kandi ko bigamije kurinda ingabo zacu inkeke zitewe n'iza Iran. Umuvugizi wa USA Central Command Kapiteni Tim Watkins yavuze ko ingabo za Amerika zikomeje kurinda ingabo zabo mu gice zikoresha kwifashisha
muri ako gahenge gakomeje. Ibyo bitero bibaye mu gihe umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Irani Ismail Baqai yavuze ko hari intambwe yatewe mu biganiro na Amerika, ariko amasezerano yo kurangiza intambara ntabwo yegereje. Kapiteni Hakwans yavuze ko ibyo bitero byafashe ku gace kari hafi ya Bandari Abadias, umujyi urimo icyambu cyo mu majyepfo anarimo ikigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu mazi za Iran kiri ku muhora wa Hormuz, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru cya New York The New York Times. Mbere ibitangazamakuru bya leta ya Iran byatangaje ko ubutegetsi bwa Badia barimo gukora iperereza nyuma y'uko humvikanye ibiturika cyane, bakaba babasha kuba bagenda bavuga ko ibi byari biri mu bikomeje kuba bigenda bituma cyane cyane hakomeza kuba hagenda haba uruturika cyangwa se uguturika kwishi cyane. Uburusiya bwatangaje ko bugiye kugaba ibitero bikomeye cyane hano mu gihugu cya Ukraine, bakomeza kuburira ingabo za Amerika. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya ku itariki ya 25 Gicurasi, avuga ko ibyo bitero ari igisubizo ku gitero cya drone Ukraine yagabye mu cyumweru gishize mu gace ka Stropolsk gaherereye muri Luhansk igenzurwa n'Uburusiya, byahitanye nibura abantu 18. Moscow yavuze ko Ukraine imaze kongera ubushobozi bwayo mu ntambara ikoresha drone cyane cyane mu kugaba ibitero mu bikorwa remezo by'ingufu n'ibindi bikorwa by'Uburusiya. Uburusiya bwo bukomeje kwita ibyo bitero iterabwoba, bukanasubizanya ibisasu bya misile na drone. Mu itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yavuze ko igitero cya Stroke cyabaye igito